Dobro, još jedno. Bok, Mario! What are you doing here? Vadim jaja. Radiš jaja? Ne, vadim jaja, ne ladim. Jaja, proteini i to. Kužiš, to je... Šići i tako. Mario, you're living in the past. But there is easier way for protein. Pa što dobro, što je ovo? Whey protein. But you know what is not easy? Znam, ti nisi. My training. 5 minutes. Spremi se, Mario, 5 minutes i ajmo! Prva super serija, 12 times. I will be counting you. Okay, you have good position, nogi široko, tako je. Tu you have your shoulder and wrist into one line. Ok. Dobro, ideš. Prve. 1, tako je. 2. 3, super. 4, tako. I hold your torso all the time on the same position. 5. I zadnji. Tako je. Ok. I ovo. Tako je. Not need to be vertical, it can be like that. Ok, now is super. Tak. I gora. Like one movement. Tako je. 1. I breathe. Tako je. 3. Ekstra. 4. Super. 5. I zadnje 2. Tako. I još 1. Bravo. Ok. Now it's 1 minute break. And you have još tu super serije. Tako, još tu times. 1 minuta. Idem povraćat. Ok. Dobro. Position start it's very well. Slowly down, like on 3 down. 1, 2, 3 ideš dole. Ok, probaj. 1, 2, 3, stop, hop, gura. 1 second hold. 1, 2, 3, tako je, gora. 2. 1, 2, 3. 3, tako je, još malo. 1, 2, 3. Gore. I još 1. Slowly, slowly, slowly. Tako je. I gora. Dobro. I odmor. 30 sekund. Ok. Relax. Kak bo? Bilo je fenomenalno. Ok. Be focused just for pushing outside your knee. I will be counting you and slowly ideš gora dole. 12 repetition. Ok? Dobro, idemo. Može. 1. Ramena napred. When you do squat. 2 and tako. 3. 12. 4, tako je. Squeeze gluteus na kraju, 5. Tako, dobro. I máme 12 i odmah ideš mrtve držanje. Sad, nogi malo closer, ramena široko. Tako. This position. Nogi. Closer. Ne zajebavaj se. Dobro. Skoča. Dobro. Može. Idemo. Još 3, Mario. Tako je. I start squeezing gluteus od početka. I na kraju on top. Tako, 10. Još 2. Hop. I još 1. Bravo. I njih malo outside. Tako, dobro. I máme to. I opet, minuta odmora i još 2 puta. Čekaj, šta je sad s ovom nogom? Nisam skup. This new go into the chest. Tak. Ovo? Da. Ona je prema gore i into the chest. Tak. A druga tako je. Like, maksimalno. To. I polako nazad. A to noge držiš, toliko hips go up and down. A vidiš, ne je lako. 10. Još 2. Gore. Tako, stisni gluteus. Tako, stisni gluteus. Tako, dobro, finish. I druga noga. Ok, idemo, ovom sam bolji. Dobro. Čekaj. Ready? Ideš. Tako, 1. Tako je. 2. Super, to je to. 3. Tako je. 1 second hold on top position. 4. 10. Još 2, Mario. Još 2. Zadnji. Maksimalno. Squeeze. Tako je, bravo. Very good work. Protein should be main component of our good nutrition program. This product can help you improve your muscle recovery, improve your metabolism. If you would like to lose clean fat and building clean muscle, this is a great solution. This product is very delicious and tasty, and you can enjoy this in many different flavors. More information about this product you can find in the description of this video.